Ka dorbar shenong wa indo akas ngisa jan kakat pra tergerempang. Kalakot ya baro ki kartong jongka North Shillong constituency haka common platform pala penlong ha community hall wa indo. Haka ne ka common platform na ki prangut ki kartong. Kiban aireng haka ne ke election MLA arjar arpolai. Kaban selong haka arpunyo terik urempang na ka North Shillong lawan na simenta da ki hrungut bagantup uba adal bat nong room jongka WPP Dr. Amanwar jongka UDP, Ba Maria Hom Karkarang jongka BJP, Ba JE Langdo jongka Kongres, Ba Arngut ki kartong Shimet Bakantup, Uba Michael Karsentiu, Baru Pastor Karsoibor Pertu. Kadba u kartong jongka NPP, Ba Ransom Sutengah berkakong LG Ba Renja, jongka TMC, ki Klamwan Banashim Benta. Kibriu kijuang ina Ba Michael uli yarap tang ya karobat hospital. Balai menung yarap ya karobat. Karobat hospital kadai hospital kabadan pada kadono jongi kasih borok. Badngan ada kadai kemon ki jong play bapinjit ina aku menong hikmat jong pi. Ngan penduk ya ketua politics of dependency. Kabaswa ka election ni GE on tang kadai konstituensi ki babon. Kinong hikmat ki perlong ya kinong terput bakinong dependent tang ki. Kin up tang ki. Nak kata habang ipaskul ki kampa tang suara election. Habang idon habang idon kam jingerap mendai tang aku suara election. Ngidon kam berok san senam. Ngakua pan penduk ya ketuka jinglong joginong tebut membeli ki bahapa suara san senam gile ya kenduk bayi nong hikmat. Lada ni penbiang ke hospital, ngirap ki hospital. Ngiem power ki infrastructure. Ki hospital ki beladai lupa jong kapalang, ki bedai jong sarkar kum kanisdas. Ki brio bagi don kam ki naik jong hospital ki nomor wat nong hikmat hiye. Ki brio bagi don kam court school ki don kam don pha jing pule ngin penbiang ki school kum school senjuk waido, ke school rob rekha, ke bayarap ki dong ki bedok ki bejenjang. Ki brio bagi kiran yang gini ki issues ki babon nak munta kajat benriu joni. Ngangan kum samla ngam kuasyo balong tu mau sawa jangno rejangno ngin bendo no ya ketu kom ga bangi hak banyak mi surok banyak kong mau banyak kang namar bedita ke konstituensi jengi ke bayai long baik kumta nak puas puas jip ya ubriu brasempang ubriu buan nak long ngin ke berit ubriu betebriu te play bat badang bo you play kemat ke balo ki sarkar ki babon ki parti ki babon kumongi babon ngamdan kam si ban pinjrang pilatet mentang san senem kolong kuno ai no ya kelap ya ki brio ki banwan banmi ya kasur ke jompi wadom shem ya ketu lenti ban pet namar pun nang ki napren tungi ni petan ya ke kerdam na bangi jet ya ke inong hikmat ubahaya jomno upasyong balang no ngakerpa ya ke por haba pitap ya ke bot ke jompi perkat ya kesan kesepusnya. Arkrur siteng niya manu MLA. Ka arkrur siteng kalong arspak san pulak. Sisna penon kam hok ya ketu pisah ngatrai latatang arpau lai pulak yai ya kuaing do man ketuliin mendan syuk bre bawan pelongnya kepejenjang. Sim ya kene kalenti kene kesinjam. Aila ya unang hikmat baun trilang bat ke state government bat ke central government bat bagi scheme lada pidan siya kono parti kabala tao da kasarka kide ban poy man katlibiyan kata kide jingkwa ka sana ngintray na kabenta ka syongsuk ka syongsngan ngintray na kabenta kisamla kajingetray lang bat kabalang kajingetray lang bat kinam penya jong kasnam namarha kani kasklam covid kabadan manakani ngatrai dan mano long nikmat hakano konstituensi ubala hamtrai kamba bannya kinong penyat senam ngajukan mau na kepor ngajukan kedua kinong penyat senam kidai meki mesin yang kata ke front line namata ki baro na pan tegajing dan kam kami kalong bangin ya don lang bat kinong nikmat bat kinong penyat senam namata bopha tetang kini kikitin ngagrana kani kepor lesing indang yang kedua na kepor si kepor beli sibon yang kesenang, beli sibon yang pergi kinong penyat yang kesenang, banyak pergi kinong snap yang diketin ke bangin keren. Dah kali kemon ke coba play, I love yang ngasih sisi yang audio dengan peni yang kami pun kembangkan. Beli sibon. Having a sports, you don't come, but I'm a sin. Ikut sama jinga pun kami hikmat. Mereka kita lekai, kiap lampan,
Akiaman pan serap, no beli beli si surga, nomor ini dekat dong, ia tak anak kisting si snap, beli anak kisting si penai. Ngindak kan usang kriket, usang kriket, usang football, usang basketball, kan undang. Tengok lagi kena kamera macam government, tanah government kena kamera, come up with a clear cut policy, mereka conspiracy. Mau, mata kipun ba policy. Kendai ko pasuling ko apat kalong ba, kini ki policy kim terekam. Ki kalalong pa ki conspiracy, pun ba ki policy. Natadaw ke VPP kan berterekam, khamtam, yang kibui pak ki bentah ki don, hak kita sah. Mau bangin le la jong kamram, ban bangin belong ki tokit kiba daytam, kiba somhop, ban ngina ya ka bantip nomor babi, awak ka voice poll party nak prak ban pe ya to stai. Ban penkut ya corruption, ban penkut ya bangsa, ban penkut ya nepotism. Kaba Nalo batak sport ni post mendapat ya belum semua itu menstar itu emeli ya ngin berkot bat nasu tu ngan metu fikoi kada tu isnang lalong no mikma iwe lu nampak tapi ai oi kun sama ba rem election repeat mentah ni konsorsi juga kita kibon menjadi election hari konsorsi juga nilai semua sebut ba kita ai sanajan hidup jan beli kita terus kata beli kita mentah tambah penbi ba tak sanggup sport kasangut Lahun sih, apa yang sih? What about others? Tapi macam apa ikut sama? Kita semua juga clear, there will be fakes responsible. Nomor beli, kita morai polisi, beli morai dia. Kita nak kebor, mentang ini tinggal aspek kandidat. Kita nak kebor, ke parti juga nak kebor. Nomor kedua, mau pergi pun pak, border issue. Kalau Muhammad Yen ngabarnya border government mana fimra ban border outpost ke baklan mukoro nami. Kita yang boro-boro tak pada saya, tidak no. Ngamar begini. Mapi masan sampai senang kita bon bat. Kayak bapi dia. Antara orang siapa pembit, orang siapa pembit saya dah bakalan matang sisa kan kita berkebun, sisa kan bakalan syokha, sisa kan bakalan. Mansai no nikmat marasan sedang bat borok sampai lagi sedang tak ingin apa ini. Kapur rekod pelada sebelum. Kada combination jom kita bersenang dulu. Kada dong pedongkap. Kedongkam, mana ada bersenang, nom lafi, tanah kahir department dan government, ngatakan dia orang kau orang terus kata, mana ikam, ngatakan orang marui, bagi orang di COVID dengan orang COVID, wasui, apa kena disiksa, nomor lei, bangau, lei mesti setor kapan, yang kecil kelih bawa house, kialam bakla ke state berlaku, kipen do tolak ke politics, ngapan cuba berkumai, cuba berkumai. Yung abang ngakali mo ba kani kam tho ni no kani kalau strictly to unknown person ai kali la chong ka kamram bang si i ke sisa mo ya kita ki iparo lega kramong pagkicik ni jema kalong ba kan no pio na po central government kiyo nyo punre ka bala panah ti ai po sepakat kendai tengah kali sa populasi keja malay semua ti por na po central government ru bagong no saulak ken ai kita bakla COVID, ringan semua, mulai semua, kemudian yang tak san wajah. Kita lakukan kali saya lailang, lailang santo sih kerja. Nanti pada yang beli cincin, beli kepor sepoi, pi degum pai bang asu sungai pelat, dari pitip tak lagi beli bersemua kerang pi. Kecil kalau waktu kami tinggal sarga, naik politician, nama politician kita masya Allah. Kin perkhatan orang tak next election. Negi dong kamplat perkhatan statesman ki perkhatan next generation. Negi dong kam kekti dia pilih kemau. Ki masuk sorong pakai cikla mata kendai ki serang ki cikla ni hai kiti jumpi. Negi dong kam ini perkhot dor basnu dong kam recognize kan ni kitrai. Nata ki development kita lambar basnu lah ki kita ngi tip hai jum di dong kam. Negi semua tenang. Bah kumang superpower ni por ngading pun bakhan ni window mahi asal ni konstitusi bukan dia perlu ni konstitusi pangan kau pun kapur kerja cuma ni konstitusi berbaru nanti ada pergi pak ki area jongkal konstitusi ni window kau pengalaham iPhone do kaskim nomor kaskim boleh mana kaskim boleh kaskim apa lalu kaskim apa no ti
ngako pun tadi koi ke education di badong kama ke education kaling lang sa sports and welfare kaling lang sa border issue kaling lang sa unemployment kaling lang sa land transfer act ko buat ni tu ipi don bong mismo kuman ko macam rio bangiyo ban ri dengan apa land transfer act rai sumusi ajar san kataru beli parti buran ke bor boslo mo no konto rai bakrawi nga ri issue di mat lagi jingkato ke jingile beli ki idon ko kala jali jong election hani constituency ndai ka khara ka ji khrau chuma kali yakimat bat ko kong sa no mata kali ba khrau ro pi pa ba mo ba pen ji ba ji ji pi kam lim ba khrau land transfer ajasan ki ora amendment in the name of single window agency ki on pada ba land transfer ka klan le mata hakartek to institution hakartek hospital hakartek school colleges hakartek industries hakartek coke company ki one machine hakartek to single window agency ki assign grupo prapo kendai bus nem baru orang ni tiba kami loyal tin le hatu nang yo tak jaka ka VPP kan kali kumagi ong nakatien no way revive to restore and to transform ban pen ban kladur pat sai sai ni gari japan dejuni through clean politics ngenyo kiki bhai namara pio MP tu baru tu le khoi parat pi clean politics se video ta santu tri kisna pio ayu pa markadau ya jadi nak lewa clean politics ba pensi ngau nge pi ko san snap ngau si snap asnap ha po san snap se isi bon ba kicikla ba si bon ba ki bane si po rodar si po jil ki ban long badan mata ban pen ban le ni ai hai bo bon ki banta ki le don bon ki bane siap priu lai ki snap atau ini fakta biasa speaker mau bagi kita dia abang ikan KLP ini cikisha hani ka cukup mata hani ka area mata lara iyo yang penterekam mata kador begini ki try lo membuat bat ki wei pat cai rio bela som ha bela sak ni kimni macam betul ni sak pendik kan ai jedi ki wei bon room ni ki bakwa wan ki wan ka pomet sei ki le balik ki wan kan lo ki som lalu kita ti bangis bangi apa apa iki wakil perken yang pervet kinhab lech pojil kinhab ansha punish kinhab ngat penalty spoja sanpoja sila menu para pendebian kata dongkam ya kibriu kibron ha kata ka position pilongkam pika politics ni kebor wala ong politics bejebor dei kibriu bejebor menta klempan kiai jebor justi I bisa jebor justi klempan kiperbor nak ketiga mon nada collection ar lai banai sino nak dia penkiu ki gas penkiu ki petrol penkiu ki marba mardi kita iboduk bosok dia tak tahu sampai tu di snap kiwi beduk tidak satu kata baroi nampar lu isi pun ai pi baro to boleh nak ku onang donar kat ku batru ngan pelong ya ka annual sports nagamenta ki school ki baper ki badon hagani ka constituency knang manla ban kentiu yaga jingele kai sports hagani ka constituency batru ni sheyui bagi sports person ki shem jinjar bagi shajit ban let shegino ki lumpung en reina ka office ka jong MLA da na shajit ngan bu yaga fund ka bagerpang ban ai violenti ya kinongile kai ki badon sa ki jongi nang ta ka dorbash no ngade ubriu banget haga jinge shipment talang haga ta grassroots governance ni don ya ka dorbash no ka wala seng nong rim haga tinrai jongi ki khon ku hinyo tra ka jinge shipment talang ki kinthai ki samla ki timmen bat kumta terte bat araja kharsang da bidang kinmau lawanra ya ka village administration bill bat nakaliang jonga ngalale ya close wise analysis ban kento kendon pakendon kenang ban pen klan ban pen bhan ya kata ka an ka ban pen bet ban pen bha ban pen klan ya ka sinsha shnong bat lada na job ngan budin ya kani bat ngan pelongan bat ngan trace tomlu ban pelongan hagaba ki dor bar shnong ki jongi kin yo ya ka jingbei tingka bat ya ka jingkershan kaba pura khnang bakin lam ban ya ki snow ki thau bagi kini ki khna school hamni ki bawle ki bawan man la kasni ya school sinjuk PUE ya ka wa khra
kadang jing pos niu ke jonga bangan pelong ya gawa ukra ke balong nabi ke kaban ya de gili nadu na wenam kan suai nusa hadu ho waiting kata kadai ke bala banong namar ngalai keren ban weu parlok ubade noi kai geography ke ke college ubade ru geologist uang yang la ban le ya kata natangan pai syaki samna bat ke jinggerdo kam kani ke jela ke jongi mdei tang ba ke kerdo kam lada ki yo kam ru ka bai bela ke long ke bapo dor tam ki unskilled laborer ki nongtre ki yo tang laispa prapuwe tingka ke sisi kat ba sikim ki yo sanspa ha kerala ki yo apdeng nyospa bat siaja tingka sisi ka Center for Monitoring Economy ka ai ya ka jing syam ke joka snam arajar arpulai ba kendai po na ka sispa kinong trade kinong bela hagari India borokwe kiyo tulok tang hapo artusan hajar shibna bagata kajuk kaja hagajela mekalia kibriu kimla shu ban pendap ya ka ying ka sem ka jongki henriu nai ngalale ya ka sorbe bat hashilong ka ying ka badan saungot kadan kam ban kamai arpo hajar shibnai ban lat nau lan jong ka jingduk Andre ya babi menta tanga kene ke snong waing do resem tia bat kumta teter kat no teli ki long ying ki ba kamai arpo sana jar sibnai yetu yanga ni dei ke jela ke beduk ke per capita income jong ke jela ke jongi ke dei ke bed ritam ke kamai jong wei ba ke wei ke briu sisnem ke jela ke jongi ke dei ke ba potam ni kamai tang apdeng prabusan bat kendai pro wajar haka sistem kata ke dei ke per capita income ke jongi tang he unong Bangladesh uba kamai arajar sispa khaten riu dollar system kata ke dei ke condition haka jela ke jongi jendre dei tang mga syukran namar ke kam sarkar le katnu ke government kalaban generate employment tang hapdeng khatsan bat arko persen ti kumnong ne ngawan shapi komu kurtong ban terwa yakini ki solution kabaning kong kalong ba ngin persyang ban wanra ya ka bela sispa sngi ha ki jaga sor ki jongi mentangi dan ka bela sispa sngi tang anong dong rengin wanra ya ke bela sispa sngi haki snong ki jongi baki longying ki baduk kin yo sispa sngi ke bela haka sisnem kebaar bangin ai mensim ya ki samla ki jongi ki baseng ya ki kamla jong bat ko office ke jong emily rada job ngan bu kerpang ya ka fan kaban ai mensim ya ki baseng kam but ban I training bakin upgrade ya skill ke jongki hasilong lada pipang cancer dan hospital ke bebiang namar ba ya radiation machine dan kam ya skill employee ki ban la ban maintain ya radiation machine ban adu menta kin hab ban wan nabar nangka ke caregiving industry kabalas he baha mentah ka pertai tetapi kwa iki samna jungi bakin ne trade shabang ka jalla bat chiki wei kiri in hab ban hikai ki bakin nan ye ki wei ki jachtin ki ba pher kum ka Chinese ka French ka Spanish but kum ta terte ban itu iki kum fito ang ni recognition jong ti dor basu ngidon kam tang ban itu ban ai ka bor iki ban ngit scam bagi dugi dugi kam ki bangi ai lemba ki dorbasno kin la man pentrai kam hakta kom ke bubet
kepopiang, kepasmur, perkebayat dan yarinti. Kata kadai nang touch no. Ngiyong ke traffic congestion. Jadi kecing heng kali kebajur. Ngimlah, ngidon ke Land Transfer Act, ngidon kijaka jong kiriu shima. Perkini kijaka kitebe jong ki pimla ban kini daga board naki pimla ban jutiet ko daga board naki. Hashilo pinumla ban mengi ni kecing heng kali. Nomor pimyo kijaka ban penhe surab pimdan kijaka ban snag flyover hendrai ngidon daga wei solution. Ngidon ke New Shillong ni, ai bakan ke New Shillong kan ke New Shillong 1. I station yang ada ke New Shillong 2. Sini siwai ke New Shillong 3, New Shillong 4. Pin ai ke Jakarta. Pin tiit ke Jakarta kalian ke government. Berkata, ni kami ti ban le dan ki pois ke bor. Bagi permi ke New Shillong ke bor. Kerana man naga ni ke cikapnya job besar. Ke Land Transfer Act kedai kewei nakian kibayadai but kedai ke kamram ke jongi kum kinau ikman ban tesong eka ban penklaim bor eka ban penne eka kumbakalong inda phai shedil jong kasan husnam ngida ngirit mengi ngikan mau ndan street light hamukhar ke street light badan dulu tangi weibal hawai post nrai mentafi ka syai kadar numlah banong bakham dan development kadon tambah kam dai kat kum ke civilianti ki sarkar ki paper ki bawan mencar kile ye baba nsu bentan ye ki sarkar muncha ke bamna ni poi kumni kumangilong menta idon development tambah ndai kat kum kacing angnut bat kacing community jong pai ng sosong jong nakalian ka jong ni kulas kan naga UDP bat nga kumu kertong jong ka UDP ban bet ba ya ka border issue nyum dei ban le kam kai ni bat nyum dei baju kerengkai. Habangi yo ya kecelah. Kani kecelah andai ke bersyuah ayu asam ni untuk. Sim kani kami kali aja pi. Kani kecelah kadai kepala ada pas dah ke parlimen. It is an act of parliament. But hang tu kelakran syai ki ki border jeni. Ndrai minta kimi kita ki areas of differences manu create kita ki areas of differences ya katangi haban watsha letbian kumnung yo ya kejela ka jumi but hapor ke pas ke parlimen ya gani but ai ke jelai ke jumi ki border ki jumi ka bakungsan hapor ni yo jela ki don ki jaga ki bom ha hapor ke jela ke jumi tambah ki don ki beri ki jumi ki basyong ki jaga la fiong the give and take policy kadi hangni kijaka ki basong ki bri jungi ayini kijaka ki basong ki bri jungi wai ai ta kata ki give and take policy kamne ki give and take policy kawan perkhat nak benta ga jing mentoi shimet lane nak benta ke business ki jungi de nakalian ga jungi ni scam ni kata ke kepala pas ke parlimen ki beri bersiampang di badan nang tu di members ke parlimen ki bagi sibat ki bersiampang di lapas nang tu ngin bukti ni kata ngin jai ban ni kata larang ni keren sipang ke unemployment dan ni kecing pamio kam ni aja kapoi ke bor ta ni syam babun ni ya ki yin babun kibat nang bastan lapas ni ai si elu kam yarab si ada kampian lulong kei kecing bakla juni yang ni kei kecing bakla juni kalau betul ni kau nim ai ya kata kecing nang kecing stan kaba ki
kena ke jumi kinlong di bakhre lupa baniat syagano bekam lani meniong kata ke vocational training ndalalat na koi ke kelas syagoi ke kelas temut kitip bat kiyo yang kicing hikai kumno baniang halak kicak kacau kani kicing pamiok kami jam konrai ke resentment konrai ke jing dom jom samla ke jumi mentah kidon siang ki belanang la start ha kidon siang ki bamkot ke jing nang jing start ke joki ni klelang kini kadang ni arsya kijing kijing stop kadai ban pet da kijing soto bada kijing syai kumno ngira ban wanra ya kijing sok ya kata kijing kemen bad ya kata kijing kemen ya kum kini kita sama kiba haga juga por national social yang don drugs kuba kidlong yen kibangan tangi we bangat ni tip ni tre ko hostel ora sekata ni tip kat numut kibangan bat kat numut kanu tili kilong yen ki pra kijo ki dorwas no tre ki samlas no tre ndai ka jing ka jungi tamdai gitu kiba di YouTube drugs lani ki bekerni ka jungi kalong ya supply bakawan baling na ban sange bin sange ya kini supply bakan boy syaki kena ijungi baling na ya kini lana ni trailang ni pendu ya kini ke supply kemudian ya kini kibai fakirni yang saya berkat ada cukup war kumnum bangin penjam ni tray hospital kiwan hospital kijungi kibabol ni ai ya kata treatment ka khamsuk yang ni ban treat ya gitu kibakerni how drugs ni on baros kata drug addicts hapo hospital man ya ki alcohol addicts ka kham jam troy tangba ki lihat sili lihat pada how ni namar bakas dim ka supply ka don bechawa but gini ki supply ki badi ki tan ki kring be ki baling na ban bendu ini ngin scam UDP lani ngapoi he kabor ngin tray but ngin bendu ya kani ka supply ha jo poru ya ka unemployment nan si ong kawai ngan si item boy ke pensyai ke age relaxation hapor be kon rai ke age relaxation sa life news nam ngarong na ku joint director ngadin ngarong ku director nado deputy director juga health ngani thui fi yang ni ba ya gani ke age relaxation la le ni gong hapo health department ha ka ko por ni dan ni hang tu bangi i bagi babun ki doktor ki babun ki nurse kila balat ki kerta bat ki ma asyu banyo kam yo jam kat bang dan don kam ni pada kini lali shwa samsem shwa hakpor ke Congress government kapan ke jemput ini kapan ke jemput ke station ke juni mengidon nak ke kapor but ha ke kapor immediately kapor Dr. Mukul Sama ni grand board kini wong ba kani ke jing ai jemput jefi kari ke bhatam pada ginos ni kentiu sekal life news nam ya ki doktor syar sa voice nam dekatara bani ki relaxation ka along shwa pad hapor ni government kani kiliengi hangno kajilla bakanadon gani ki relaxation sekal life news nam wak shwa kini jilla hangno yo ka asam ne asam in Meghalaya Highway Health Department keladon lupa kani ke age relaxation lah ban le no immediately but ki le but khina banda ki babun ki bapoy ya life sunstream life news nam kecik man bat kecik man hot ikam government kiduna hendai kadi ke thong ke juni ban pe ba habangnya lani habangi create ki kam ki jam ngidi ban le ha kata kom kat kum ke financial standing ke juni kum ke jelah bat kat bang idang na ban yo bun create bun
kan ben warai ka jumha laran imla ay kata kamu gay kamu gini berde kalau bayar ini ikam kijam kibawan na ki central government kibaran hangni ikam kijam kibaran na ki company ki fair hidai menteri sistem baka reservation ka jong hagini ki office hagini ki company kibaran hangni ka dai berde ka sispa ya kitrai nong sok stong gitu pertani kan is ya kata unemployment Uyak pa por ganang show class 6 kami juga di Waidong Hanti Bajan Raj Bhavan kekul kau yang kami mengen show na berdiri berdukan kami kau pun let kuliah pas ngari berbed Nebla dap taji kuliah di pinsayokam dan saya shock mana tak kapor Kepas master degree kita kapun Sansnem ke strong kenam kam berkawan pan kam nangan Ketang kam sen jom tak kami Kelak community Bagan tres tong tak kapun Berkan sampai supat ikan Yang benar kena pas engineering Napa Bangalore Kawan train or sessionong na jong Literally first class contractor you are pull up san hajar Puni ki perlo tu pas lang sa Bangalore train company you sidak sibnai inferiority complex kawan na samaj gi Kani kedai kemenhalia jungi mentah but kesenang job kan ayat senang Kawan ka kena sama ke ying junga bapas PhD degree. Kau yang sah penyok saya ingatan ikam cleaner. Mau pikiran bed. Mau kerja pas pi kalau hampalat dan junga pipan bukan cleaner kau nget yang asal pina ikam cleaner ngat tray hok. Tang mencu numdu jengkerman kau beli kena ngau tahu bol kau application se pen. Kakran application juga akan tahu yang tentang doktor. Ngomong kalau kau ni kan ngomong beli tahu doktor berbila di PhD degree. Ngomong yang saya melihat. Dan mentua itu cuma boleh. This is mengalir. Ini itu mengalir cuma tak. Ngelipai ini kena nerusnya bertahu beli anti Ganesh Das Hospital. Artinya ulatian tu Keren yang kami kong ba 4 lakh le ta CT scan ngong le ne po Ganesh Das Hospital ni ka sarkar kri hospital sarkar lo POA kami kong answer ni kyong le CT scan ma le private hospital ki charge sana jalan brio jalan no sa kata kedai healthcare amni apo Shillong City semudur ma pi ke ek healthcare kebetulan apo ki district headquarter apa ki PhD jong But ni kau kita healthcare ni kepala koi kita nak dong ni berkhid kita ni healthcare hang ni Shillong ni Ngalikai koi ka kami adin buklat blok sangut ki kun kerap sulai menteri tak koi ki kun nongkong ngakan kran kita ki kun langut Kong saya kami school show, bangamla show. Baru orang kata mana kau baik? Orang dadai, bapi pidan hak state wakal sensa ke BJP, kemudian kaman kuslai yang baik school juga kau jobi. Education ke jungi haba ngelas sangi kami halia berkawai ngelas ya kijaka kita ngatrai bapi patip tangga keteng ru. Ngai school jungi kilong kumno tu berkas sarkar atau central government kerana berkat begini abjang di school berkas sponsor nama school jungi nama toilet dan ada toilet di kena school kita ngom dan lah macam toilet dia akan macam kamar school kata kali school jungi sometime November pe October in Shillong times in CE school benar po Carmels education ini keren
Na ikren tak IIM. First of all, education, basic education. Dalam imla pendidikan ke basic education mentoy bini pek lagi IIT ke IIM. Malham tu mano ngaji, iban wan ham tu, kini mano. Lek apa IIM hantai sepet. Wei armut lada kiyo ki khon ki jongi tamun ki dei ki bala don bok bala. Ndei ki dei borfik bawan ham tu dei bok na sabah sudah. Ngamdan di khonyo ai na jindon di kai IIM ni. Ndei ngom lada ke basic education tu kapat biang. Beleng ni pek yo kata IIT ke IIM. Bapilang kili balik kan ni kalau ni state jongi dalam kiri kiri kita. Ya cepat kebun kilian balik. Tangguh berkata, kebami akan keluar markas ni. Berkata dari ke corruption, kaji bangsa. Ke industri, jom ke education, ke industri, jom healthcare, ke industri employment, berhak nilang hatrai do. Dan so, ditamini yang hak education, ditamini yang ni, ke hamtera ni ni Arunachal ni, nilang kam hajrong jom Arunachal ni dia. Dari man kiliang nilang hatrai do. Dari tangkawai nilang number 1, ketika corruption. India berkawai. Meghalaya is considered bakadei ka way ka state ka belong most corrupted. Ini benar ran jadi dia. Atau bito mhi. Bagiap sim yang tak kapok. Itu tinggal jerong. Itu kita bahagwa high level. Berkapok abak mengamati. Ngeri bagi parti kimi manifesto berpeni layak kikam dan bagi parti lekong sanlak kikam berkelidang ni wei jingkeli sansna mata 2000 tali kispo ki vacancy yang ki government department baper dalam lapan pendap kita geri sanction post film la pendap kita nei bin beni ta sanlakam yang ni berdon mata pendap pendap. Berhak nak kemana nak benar? Kita sangat teliti pos, kita lalak teliti pos. Betang gini berdua cara teliti berada di sanction pos nak berdap. Lagap himdan kam, wengda itu sanction pos. Dari him weng, nomor balai, berpindah kam itu pos. Berpilih nomor pendap itu, pilih di casual, kita bisa kerana hajar, khasan hajar. Berkata mereka itu exploitation. Nomor dipenlong yang kikun sama lagi bentrai. Ya kakam kalau pilih menyo sabu hajar, babim dan bisa dipenet kam pada bakla berpi exploit iki dapat siu iki kum casual labor. Bisi iki kum casual worker. Kalau bagi trade ya ke trade jong full time. Dalam pimenat kam iki close wenga kakam kam le entah. Sakano kini ke state ke jumi kan ya bang ini berapa. Gidan kita yang piu yang akiong Meghalaya kedai ke state ke belakang kena sampul senam kerta ngom no ngom ke state ke juri kamdai sudah kena sampul senam ngelai ki state ngelai study ki state baper kiri baper bahawa sampul senam kita mengenai state ke beduk bagi dia ki ki state ke bah rusma tam mentah sampul senam kamdai ke berukot dalam trehong. Tak ada soal. Ya ketika state dijungi lada kamwan bersensyar ke BGP ngan ong yang nanti lakut but yo hadir sibol senam katsan senam ndang lapoi adu kata tendrai ke menginum nasu berkiu asa kapor ni babe yo hadir pelan jom gini ke sorka ke pemerintah watangnya gitu ki bahkan sipus ki balai ki pamduna suara aja hado mentah kak hemla ban tep ban pendap yaki beringkau kani ke surga berasal kabar kelabon baik tang katung dagi konsultansi ki bawang ranaba Shano ki kod samla jongi ki belan nangasta ki belawan kuliah Nasabah ngidon ba kilang highly qualified.
Kidon kipun semua. Kiberapa ya ke MBA gold medalist top class. Kidon kipun semua. Kiberapa ya ke IT di Departemen Bofel Selu kita. Ndek kibabun latung dak kibon apa. On contract basis, crores and crores of rupees la perlot hande. Balai Pengkot yang dijemui belum qualified. Balai Pengkot Matais Kamadai kata kabang yang kat temporary dasi kabang ilapan extend yang hadin sisna. Sale tekeni kelanang atsu yang kecing dokang 2 jam joki kul sama. Hado bagi babon kiyong lesung na kuliah. Lesung na kuliah. Ladang ipas bala saya tu nginum yo yang kakam kejam pet menta watang kini berapa tu kim yo kakam kejam. Bat kiba yo ro perlu baik bat mengi badan ne ka korpisan ka mengi pas ka jin puli ka mengi kristam bat kakam ka mengi yo kamera ketulak ka baret bat ka jin tumu je jin puli kalau banyak pun yang complete exam nanta MPSC DSC bon ki post balai ki advertise balai kejing kali kalau balai batalat ka sorka balai batalat nama member of the MPSC but we pelajur ka political appointment kelet ya no banbo ki brie ki ba ikbet ki ba idei ban syong kum ki member ko MPSC kram bademaki Pramembar given suggest yang government of Meghalaya what is to be done and what is not to be done. Kata kali bagus. Labun baik dah kata political appointment. Kabai sutong nama pengidan ke sorka ninjit ke kibriya kibana kalian ke parti jengi. Kani kadar pas lemba bat kam tam kani ke kenti ke pemerintah. Ngakwa kan itu. Dia ndai kata kabak kam susu kelong bagi ni jaka kinuna asukan pendam ka election kini kelawan tena kalian jungi kum ke kongres parti ngikula balro kibakan sipus kibalai kibaki tena parti marewan ngen pendap bahkan nang transparency ro kabang ikut ya ka taxman na pade pun ya kitu ki come to take exam kata di kuning nangda ngipoi sapo kay division ya grani division babu kini no kai school kikun jonga kipas menteri bukti jong sini. Gaji besar hak itu kapor bangun suar. Nado pengioi ke state. Suap pengioi ke state hamtam teriak ke state. Nado lead kapten EW sama Purno sama Bibi dapat pun tak terter. Education hapok jelajah hamtam selong. Kio one of the best education have hamnya hapok selong tinggi. Kalau ada compare berdua luki jeng kuliah pada dia. One of the best educational hub kedan Selong. Nanti sebarang keluar kuliah hasil lagi di konjungki. Nado na Kerala, na Madras, na West Bengal. Nakwa benda tu ni. Na Bihar na UP, ki badan yaki, ki pak dengan IES, ni ki IPS, ki kuat panrala ki kuat ni. Nama kecakap kuliah ni bopes tam Selong. Mentang, it has gone to the door. Lapoi senan aduh try, ki pembantu di Bihar ke UP, hak baidei. Bat ke division. Ilahir. Kecik kali kami senu ke surga. Hakum kini kapor sadisnan. Kalau ada itu, surga berkala ini belah. Tidak persiapan. Leh, hak ni tidak ada. Mereka kali ini surga. Nasa suku, ngadap kada. Nama kini kini jepli pak. Nanti kini jepli jonga. Bukan dilihat nak kini sebentar nur surga. Parlo bayi. Kata kini bersusi tamen. Nakwa berkelitan koi. Hakani disorkan ke pemerintah. Kat nusin u education minister balakaban dengan boy. Creation but the head of department jog education. Creation but the head of department jog university, lani jog college, lani jog school. Badan creation ka ai ka isu creation makmal badra biang ya kani ka sistem ka banglado ya ka lahir ya ka batin tiup yang ya ka jikli beniko atau si minister
ulan dan letan yang hakum ya kini kecil semua jam fi bau nambah ya kini sisa tadi berkelit yang ya kasih sisi kata ke pengakua bagian saya jubah mati nama lembah kini kisi iya kecil keran baru paralah ladap yang bandan bisa ngimna nama ngimdai ka state kabalong excess of revenue ngom dan bisa berinda dan bisa menamang dah channel tu doya berbapilakit overloaded haki truk man kami South Park dok nundunasi ni overloaded illegal coal transmission bagi khad boleh dipakai di truk boleh dipakai hanya menjaga pisang lagi tu di overloaded illegal hanya di tap jaga siap pelatuh kaji soka demolah wadah mana ngidam nu ke polisi pandang ni baru home minister berpaya kerja tu uri balak teman boy home minister usi minister kemana angkem tiktok kipuri ke pisang lagi jam tanya dipilih sino dia balak teman boy dari senior jadi bersuatu balak nam trainnya ke kamu ke parti dengan saya kan sejak pulang dalam seleksi nabiar pulang ma pide naka UDP pide no way ni ba test tama pia kami kita boleh dimana ba jil ndo ako porong taxation ng estado menta kita pia ka kanu saka khara saka khatsan saka khalme saka na prai tinun job partner tidak nak ko polis partner nakkan na kapasya iba karna den ba karna kita buta kita apply hak semua kan aksa kan suka how many excess illegal coal you have transported from Shillong, from Jowai, from Tura, from West Kasih to Assam like menjadi kronom tu crores and crores of rupees ngin yo anbo ya ka fund hak sarkar jela hak tak salah bersamit ka college hak tak salah bersakam sajam ya ke employ youth but untuk tafter ki development overall development hak board kalau tak season star nan om siap ingat pertama kita untuk perbiatan nresaka asaka sedien silian loksa saka sakmat kawai lo nresaka kikit kanu ya ka access load Karsan kan dia menterta. Hamana kipan badan letak sesuai department kepengapat mengaku minister baru disegir check with that vehicle access loaded fine but mana fine like so menterta ni fine ni tap cak pula terkait soka but ketua kepisah kalau siapa overall development ni beli kita terus tu hakidu benda yasa kenapa student bapak sutek kemdesuk bermanit admission sini support selong bakal kapiak pelan bat haru penapan jadi yang semua pleno itu tegi block head kota pleno itu sentar kita gadan lupa kita di sekolah tu upgrade yaki from class 10 to 11 to 12 ni play yaki ni ada dalam sabran yaki teachers ni ada ya kita parlo pai aku bapak kamu deh education minister ni ada ya kita Terbeli sarkar kemenangan berdua. Kata dia kawai kebangan Jepang ke education. Lalu kin jenderal kalau dia bisa nak ini kibrom awal letra ngin jenderal yo kapisa dari hajar perlu. Baru kini jinge kini minggu